Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi. Bayamazi nje abaningi kuyo le channel. Sila ohlelweni ikhuluma nathi podcast. Lolu hlelo lolu olunilethela izinto eziningi ezahlukahlukene ikakhulukazi ke nje sibheka kakhulu izinto ezithinta isintu ngoba nje namhlanje nginiphethele ukuhlola lenyanga sikule ndawo le kwamhlaba yalingana kodwa kwathi kuthiwa kwakhubalo limbiwe egcekeni. Ngikubingelele mkhulu ohlelweni ikhuluma nathi podcast. Uyaphila? Hayi siyaphila baba, ninjani kodwa? Sikhona mkhulu. Namhlanje mkhulu ngikubize ngikmemile ke la ohlelweni sifikele njalo asazi nathi sibizwe yini la. Mhlawumbe ungachaza ukuthi yini esibizile na. Kodwa nje sifikele ngazi noma sibizwe ikhubalo kodwa nje sila namhlanje emagcekeni kwaDokotela. Udokotela ngayichaza ukuthi udokotela bani abantu bamkuze bazomazi ukuthi udokotela ubani lesikuye namhlanje. Hayi siyabingelela nje okwesibili. Lo khulumayo bambiza ngokuthi uSpokwe sendiya. Ngokwegama lasebunyangeni. uSpokwe sendiya ungokuzalwa khona la kule ndawo. Kodwa nje sibongo ngokwamenyuka. Khona la futhi indawo yakomenyuka nje le esihleli kuyo. Nami ngihlala khona la ngizalelwe khona la futhi. Of course balana ukuphi ake siphinde la of course inangi I mean njalo induna yini induna nayo futhi ngenhlanhla ke kwaba ngiya kwamenyuka. Khona lapha nje kwamakhelwane kusenduneni. Siwumndeni nje nenduna yendawo la uThobothini. Kodwa ubukhosi obusiphethe ubukhosi bakwanyawo ngoba sithi isigodi sakwanyawo. Njengamanje ke sila njengoba bese ngishilo ukuthi sikamhlaba yalingana. Abantu abaningi bazi ukuthi la kwamhlaba yalingana ila khona umuthi. Kuthi umuthi niyawugaya nuhamba khona la egcekeni. Mhlawumbe njengoba sihamba kuthiwa sihamba phezulu komuthi. Kodwa thina sazi uphetheni uSpokwe sendiya. uSpokwe sendiya uphethene ngiyabona uphethe nenduku. Udondolo lwami lolu mangihamba nje isikhathi esiningi hlezi ngiphethe lona. Hayi baqinisile impela kwakhubalo limbiwe egcekeni. Nathi isaga lesi esakhula nje phansi kwaso umhlaba yalingana vele kwakhubalo limbiwe egcekeni. Igodi negodi ke zinamagama zineziga zakhona nalana ke kwakhubalo limbiwe egcekeni ngoba nje sazi sonke ukuthi khona la futhi emkhanya kude endaweni okuthiwa uMtubatuba kuthiwa kwaNkomo ayixoshwa kwaNkomo izinyu porish. So indawo nendawo inesigigaba sayo ebizwa ngaso. Akhona amakhubalo siwaphetha amakhubalo inhlobo yonke yekhubalo olufunayo uyakwazi ukulithola la. Mangabe nje umuntu afuna umuthi asize sithi sisazoya emakethe la kudayiswa khona umuthi khona la egcekeni nje ngiphuma ngithatha umuthi akho sidingo nanokuthi ngithake kakhulu ngoba imithi yethu lana siyayiphahlela masithatha ehlathini. Umuntu uma uphahlelile ehlathini awudingi ukuthi uthake kakhulu ngoba ubusuyawonisa. Sibese siyagadla njalo makufanele sigadle. Okay ngilana weSpokwe sendiya. Ngifuna ukuthi ke izinyanga zehlukahlukene lo mbuzo nanoma abiphi inyanga ngifike ngiyibuze mangifika ukuthi kahle wena uhlobo luni lenyanga because sikhona isangoma. Angazi noma khona ugedle ugedle ngathini mhlawumbe ngizongilokho kodwa ke sihlukene izinyanga. Zihlukene nokwelapha futhi kwehlukene kunjalo. Khona futhi omunye oshaya umhlahlo. uSpokwe sendiya uya sengimbuzo semibili. uSpokwe sendiya uyalokhuzana uyahlola. Ngiyahlola kakhulu uyabona ehloleni kakhulu siyahlola. Sihlukene ke indlela esihlola ngazo. Kukhona lokho kubizwa ngomhlahlo. Lokho kudinga iphepha. Siyakwenza la ekhaya. Phinde futhi sihlole nje normally njengendlela okujwayelekile ma umuntu esuke ezohlola ekhaya lakhe noma ezohlola ke isiqu sakhe kunomehluko lapho. Kodwa nje thina la ekhaya sikwenza konke ukuhlola. Sinayo yonke futhi indlela yokuhlola zihlukene ke mhlawumbe
ziza la ko 5 indlela zokuhlola esingathi masithi siyayibala nomuntu azazi khona engizobuza ngayo la spokwe sendindlela yokuhlola ngeke ngizokuthiwa kuyenzeka ukuthola umuntu umhlola ngesibuko into ekhona le ukuthi uhlole nje ngesibuko uthola mhlawumbe umuntu begangile so ngizombona la esibukwini ukuthi nangi lo muntu kuyenzeka lokho hayi kuyenzeka nalekhana yakwenza siyakwenza lana ke bafowethu ngihambile lana ngoba bafowethu siyawuhamba umhlaba kukude le kwamhlaba yalingana sihamba yonke ke thina iKZN kodwa ke ngihambile ngavakasha le ngakithi kwamhlaba yalingana mangifika ke laphana bafowethu ngifica ukhokho uvulwa ke lenyanga laphana endaweni okuthiwa kusoThobothini hey mangifika laphana bafowethu kushuthi ngimangilibuza ngiyathola ukuthi inyanga ngempela kukhona izinto ezizimfihlo obonayo ukuthi zingaphakathi endlini yakhe lapho yabo so obonayo ukuthi inyanga ngempela esingeke nathi sishuthi mhlawumbe ungayiyela khona uyobona ukuthi kwenzakalani mangabe ufuna usizo uSpokwe sendiya ke utholakala khona laphana eThobothini lathi la ekhaya umbone umuntu uma ethe ufuna ukubona umuntu ogangile siyakwazi i-tracker leyo tracker leyo yesintu ngoba yabona le camera leyo engafani nale esisebenzisayo i-camera impela le ngoba uyakwazi ukumbona umuntu bese kusho wena ukuthi simenze njani lo muntu umuntu wayehlushwa amaphasi siyamshaya noma siyamxolela noma ngoba kwenzeka ukuthi uyabuka ukuthi umuntu wakini lo vele ubona udadewenu okanye vele ubona umfowenu noma ubona umzalo wakhe yebo ngiyakubona thola ukuthi inkomo ihambile sibayeni ihambile inkomo esibayeni imvamisa zihamba inkomo nezimbuzi konke imfuyo nje imvamisa ihamba ngoba kusuke kunomuntu wasekhaya thola ukuthi lizobanjwa isela le kude kanti bekunomuntu wasekhaya siyakwenza ke lokho bese uyayikhethela wena ukuthi ngiyamhlaba noma ngemenze njani okay ngifuna ukugcila lana ke ekuthenini bayaphila abantu hayi bayaphila kakhulu siye lapha la ekhaya asigili nje imanga kuphela siye lapha nje umuntu mayiqhamuke egula siyawazi umuthi wokulapha umuntu aphile ngaphandle kokuthi simdlulisele esibhedlela ngaphandle ke masuke sedinga amanzi emzimbeni adinga igazi adinga oma drip siyamdlulisa esibhedlela nakhona ngokosiko olithile lokuthi simhambisa thina besiphinde futhi simthathe thina simbuyise ebunyangeni engathi umuntu efike egule edinga isibhedlela uthi uzomelapha agcina saphelele ezandleni zakho uyakwazi ukumbona ukuthi cha lo muntu lo lona udinga udokotela siyakwazi ukubona lokho impela ukuthi hayi cha njengoba nje neminyaka phela isimningi kakhulu manje kusukela ngo99 lokhu siphethele izikhwama hayibo iminyaka isimningi kakhulu ingakho nje sesikwazi ukubona nomuntu ayilo lokhu kufa lokhu kudinga udokotela lokhu kudinga mina njengodokotela wesintu okay